Hi guys again. Ngasi day 3 gi na Ragupur Fort finally chakadore cap lae. Adugo horen ayo ga mo chake. Mayam huzik Ragupur Fort yore. Mathak to trekking tawdune around 3.5 kilometer di trekking ne. Maya chandale views and being view. Sorry. Only 1 kilometer left. Ay, 1 kilometer. Mathayo sa laan dagi no sit am kan sikali. Wanungay. How's trekking to about 1.5 hour muk phasala yodi yogadore. Matang break lori. How's mathak yor akanda hafet plain area male me. How's khara car ga lay fort se. Kitang wal. Nice. I know the lecture is a 360-degree view dane. Mana all round view lay bagi 360-degree view ko rin Kitang mamang sa khalaga Ragupur Fort len. Sida tent khalaga nungdang su lay bayay. Nungdang lay bagi option su lay. Finally Ragupur Fort yaw re. Nakata lay re. Sinamayam Ragupur Fort hai. कृपया कुएं में पत्थर ना फेंके लिटरली पत्थर है यानी कुमों दम तो है Ragupur Fort tagi around 500-600 meter muk chalaga pond daman le rame export to bajali mi di kya lena de Sina di am nungay. Asila ire pondo. Tao. I know there is a Ragupur pond around 900 meter muk chalaga laiba Pandav Rupa ka we from there like floating field kita to we si chongbi ay sana jump Sida sa magi saru mutare san dirahun
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6 ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯟꯁꯦꯠ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯐꯝꯃꯒ ꯃꯈꯥ ꯀꯨꯝꯃꯒ ꯔꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯨ ꯁꯤꯠꯂꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯜꯂꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯀꯨꯝꯖꯔꯛꯑꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯌꯧꯒꯗꯕꯗꯤ 1.5 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯀꯣꯐꯤ ꯁꯣꯞꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯈꯥꯝꯃꯒ ꯀꯣꯐꯤ ꯑꯃ ꯊꯛꯑꯒ ꯔꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯅꯤ ꯊꯋꯥꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ओइश पकड़ो ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤ ꯗꯦ 4ꯅꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯟꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯕꯁꯅꯦ ꯑꯣꯠ ꯇꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡ 9ꯒꯤ ꯕꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯇꯥꯕ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯕꯦꯛ ꯇꯨ ꯑꯣꯜ ꯁꯦꯝ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯕꯣring ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤꯅ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯇꯦꯛ ꯀꯦꯌꯔ